Adungil 2000 mora. Rogui ladro oreor. Tial tokobet el program ra TMC interview ko mam lo bangela gubernatorial candidate dio si takadatsi. Au era gibo mamu le me kung tial le gu susura ibudul ma. Aram pati ma rogui lo bangul oreor direct bilong ma karang mirair mar masilo oreor rogui. Senendang marangara may brel marangara matal. Rogui ladro belaun mo sabi iltoni in metial. Kinawin madengel wasi ela Mel Sandera. Lui meal ko sila buil. Yung moringa primary election ra makamal metro ora. Gilutel teal ya yo si taga mo sa el kuk memang mo. O spera TMC kada do rogo ira. Au da sulgi mo lol tra ngi mo sa el. El arbeklada mo do medil tra. Opter tira sele tegel terul mora. Asin kira uriura September 28. Bang palungil to tayo si kaman suralo spera TMC. Ya bay megu paska olgiungol. I see. Malsung mga riya somel kora makmul giril tial dadu. I see. Yang akadi olong akari kira melengel. I see. Dadu latal sikal mal uben I selugil see. ro. Okay. Bang mal ko mal misaw ro ko ye ungil tutaw e ko olgiung lo dersin mora. Ayo si taba. Ang saule yo el muso bisa kada memri dangar segi del personal level kita ada tinggal niya ko ka tingin nga drabni de mga aled makada kada mo asumay gel ngar alindi sinsa kada ngar tel tora program ni memri da di ka ngay makada Waise. ay ako temalungil tutaw al mararoguil el tira moria telil lo mes tel program margi gmiam dengan wasenga ka tartirgel team tirngam gel adal el dimlangar niya imorir matemil lo dar sen mer tel qabel mentergid order magote akora kada nga introduction magote hale di ba ko ay salwaseng kumel amla mom dengan wasya number gidra tian mral mail primary number 3 kamama teim lat kami amla amasa selbuk mle debate el mlarngi ra WWFM lo bangela tedera candidata kona mora dakal nung ako diwa segala by then ndi tirgel tedel ku klor nya telil mo ndi ul mum lo da gibong mal sokal el makatikil waseng aiga ulgi wa tiramil katikil ulil waseng ulgi wa invitation makumral waseng nga kama incumbent governor elang gibons adim lagi nga invitation lenga kadim laka adolom ko tong nga kalgirel hindi kal to ko agire del bay kumral waseng we take it from there hindi ka do dahil may mom hitaru da kasi no I think siya kukti allen norti ma ulum ko do siya tele do ko ol taiga ro to ko era Tony nga kalek imara candidate. Gidam lo niya tele dam sa sel group le Q&A forum lel luligiwa invitation more ka mamertain. Mang mlaringi sel chance gimon sa constitutional hall ra Coro State. Mga suli atra government oriol governor gimon sumlo sabi el avail sel venue mo sa irar at adal mong etot maklisel di kadangara introduction ngam lao pemlan nga tele damlame sa kamamal team candidate akmlam sa
incumbent legislator at large, Jennifer Sungyama. Dia ka rokuil kilngiam lo ote legal mesa komtak singuldas wal dia ka ungil uldas wal waigi. Tamgera adam si ilmesa. Tugo Gomez o singara sa idol ngu audio mo na next level. Bato ka ungil luldas wal ulsaad. A former speaker ayos Rudim el Noriate elam el tmakal imle adro olbir al gotel me adro olbir oror lom tera yibo magidila ka rol mol el bodang at tangat na makadukuk tila ka loror ngia speaker yung nga kamle governor 8 years mang direkal malungil batangil auror maigel toil el besulul dasul sa el magutmok. Ako maral ba sa igadi sa BL Maru. Imura tokoil maldili yoera tokoil sel utmakla website rakan mentor. Ako nda sa ilaal balulat ang imperative to have that. Ebeta di improve service to se malmar niya all the swell. Le governor niya ngilululas sulnemak akmal dimle lagtaklo sa kami pa iligo ko ra technology savvy makukura ma sa ngatial lorotel aurore ulaba information lo maskaim ding lob lagataklo was el alsis sel albol mereka temam langari eng biltro cloud to telel el alta adlo kombali mar seguida tarakot el mred a more effective way el mru la multura or state service niya mga pokol mara takadil belur oror ma belur belawal oror amal mol bel center a commerce ra alsela bel water belaw Gobernador Gibbon sa el altama gida malungil matangelo asengger el adl el te alla atara gida ngilul sang yang mga tmok laulor lewara makada maamargu sel lubong partra ongewarara maigang gida atara blul singkyo maran mera 28 a ome sa igel niya ulor maulda sultira enya gel el al incumbent speaker adirel malgera naka kudang legi dilakalo akwara mo lot kya tingingel el rataram le question morngi en malngilul meskamam magi giredel acknowledge ringi nge wal taner kamam larni emran tokoy andi nga akmadengel maseng Gomez setiang marbek laadang aiga mamar adra sese yoela sedomrida tane gadamdengel masen tangel tanel dungul midekli eng sebel withstand diol tamangarang emora utmal daray mangi o sikrole el alsis ko mo mesen meng arradela tane oy eng lorik lek medengel masen sebel survive el alsis ko domes el akadungul mera yosi yesterday ako lingit akadamla kung taso akadamla mo marekeringi di lakal nga raw doon may gero ko ilkidam los etel kutmokla adulmes abay i-cloud to telel nga ka umbarang say el al time albar na kamamaltay ako for myself el imora kandidata sel da roid raw dore da blarngi el al time I'll assure you so akal folklore ang mi asing aktang ok maaong ewarara lugumis sa taluriol lang yata letal nga ringi akmal was oy gang nga ringi at tokoil maurior
الملسة بعمل بوتموك المواقع that لنطور أورتل أودور I think when you streamline أودور and close to tele I call it streamlining أودور or services for that matter أجيرل one أقولرجي makarang sa beedel kadorur travelment how you can better achieve a high efficiency ang maskawa at the end raudor and reduce cost. To me, that is how you streamline raudor. Ay gigita baby ratol el alta makalom na sitya nga malnes pa amal gut mo clean mo. Kadwara self-reflect if you will. Ra legadam laringi kidam laringi dila ka mang telle galomes as okay. Al sugum ka tiamnes amal gut clean mo. And most importantly, sila ko to cloud to telasi, mangarang improving. Ako maran la sisira ng aring igal to kaya hindi ka udur makakunggel otherwise 100% samaan mo ko blate blagi di baitel gire lo kung maran sentakal speed. What's important is how ang sabiela at lungil manager. Akaway mo singro si Tial Senkyol Maralme. Agire del momen singil was Tial Gombali rakablement tergidro order. Te Gombali gid. Elagid o sigra gel mo CEO or manager. Lengay agire el momen Tial urior or rebe te prioritize lo sengaranga kot cloud to tele sab edel at sibra kot kurabable service. El altam ewa raka mal mga time makaduguk almlara ikwedam la top na high school tirana mo klo la del sabil senkyo. Hindi kita ngaltanga level 4 orora most diversified atak kira alse. Di nga ka umis nga si segi di acting yo le labdu. Yo la kala amdang le selmle actually tiang aleng close to telela Dubora yesterday seguide do selm le got el plate artemela a late el governor givon sal uk sel plate oras bountiful isles. Actually tiang ling from what I kora gather ma toko clearing sa sing gel bountiful isles amal Ludesuela late el ngirame isang Jonathan Mul. Sel timing late sibra community and state affair complementary gidro odor hindi siya nga niya imol maasal nila miraira late el kabri nang mga adila imol to el mal electir ka adro olbir odor speaker sel timing nga sengge gidel to at telo roy sarar adel to motoko logi usay ngara kidel other order ngara klinyo lela balba and to me sel bountiful I'll say gidar the malel selto legigel natural resources that we have maular ada meao sedo ba ngtokora ka rule tokora ka ker alba daling the molobes order abelaw UNESCO, one of the UNESCO World Heritage, and number 27 Blue, natural and cultural. El Gid, with the blessing Rarobul Odor, Ekatingilo, Tikilinge, Ekatingilo, Lodresil, Mora. El Belau, mga ka, sigida tara talang tingil, a bountiful eyes. Oroy Sarat. Sigidi arungut, ar other order en ulo de sí el sacramentalmente en ulo de sí mora UNESCO World Heritage se wuk nga ka for myself en kaduguk ng tangataleng celestial years gida dablar ng itel to kay mo to hindi ge dakal magiganit to ko yo lang nakakaumbral was kada mo ruba kal mora ut hindi ge dimite lang ang umbral sa el altama kada masada developmental kada nga COVID-19 pandemic. But
within the scope para UNESCO World Heritage sa ulmatigiling yawasing. Ngarayel, ngaringil nga asil gil mga lwol. And dakal stoba development. Hindi gilel nga yadol tirak litiyal tukoy amarayel malmol. Akum tak sakpara dingul mo sa gile yoel skate alam ko to lomlamitel tukoy el altami da way gile los. Makaw lamo ko margim limo ra candidate tulor tirgal margerela. Ngara do semi ngara altay ngara umra la si segida sa emil magut mukli al sugum ate al umulo. Ya, akum dasul wasing clear o singemra again mo lungot mo clear kabelmentro oreora maklaw gulto koy marbeklada binigaw makakabenol tru merura abay sakaloger nga si medang artiado oral budulanik tel ako tel question ako si sel heritage tial gilingeni ko marugul oreor kamo otyak lo ngelen mera adro Ratukora economy, matukora so everything. Sell the whole package ngarang. Ang wagel til agum dasa ako til the most crucial nga sila UNESCO World Heritage. Kida tidar other or mar other pelur belaw. Kida kotel dul tuiringi ratukora kaizay ya odrur tra kaizar git. Atukora pangakoda tourism. A tourism industry gire de lo mesengia World Heritage sayar adal nga ikrel bela ul maklol bulul subir langari au dudir mera melding rigi darblur bela ul selmen tigil clean kal geizar git. A UNESCO World Heritage in number 27 rablulat ali gabe kilbulu rablulat igida mo number 27 yalegid Ilngalak Ranan Madol. Ranan Madol was one of the applicant tel Tora UNESCO. Ak masaw da tele tiada blara al selam na nga temel nga ngi. Ak madngeng le temela tangakal President Toribio. Segi dengya tel urura ulumul. Hindi kan sa edel liya alakal dekat mo klaigel prerequisite ringi. Yang ako umaralo sa segit hit lado oro logya ureret. Ariru lege rogoy. Lenda kal sa emil lo siya application mo inscription kal mara World Heritage edi kal kat mo klangara. Girel nga niya Southern Lagoon Management Plan. Say ay gemle girel mo mo. Kita tangate yoeleng one time nagaligirgaw late Senator Adalbert Aledo. Akang guknak lagi dila kalodor. Akang tangata adal nga rule ma tel albabela alwadro odor. Kita baby ratko el gire del gutmok mal udel ngarni atko tourism sel ngaring tel toera klangang ko nga arad tiram long lomer tel application ase tel state regidro oror ngana tamla ruli girel tia ul matol dasa da Bela tel ngrukuwidang tel heritage sa rulat tia UN. Diwang rukuwid git in a way. The total gitli. Even more, I think in the Segi, telgib lang alak kulmol kita bay benefit ringi. Yang rugi da kamya kita mtengero. Adi blul. Yes. Say national law. Guru maka. Hindi aigal pan site. Amul mak aiga the guilt mok. Aiga the ngila lodars. El mora pan site. El pan site ra state role. Legal ulak rol hindi kabelmente kita mga lolbe el tau taigal to el mangka el malbate kara es kita omesin atal orol marani
Okay, ang ani ata to ko hindi release siro governor. Close to ko lang. Kamle kamilingi tradition ma demokrasi. Setara igel mle main issue siro governor. Le kliak lo ba mo dingil murtrak lang arangi a budget amortir. Ya government order alo rutri ara ade militra. Olkom kung mingiltir mo governor. Kumakarang SBCE sige del will among separated but equally operated together. Oh, I see. Kadili at ko akong da susetara ang history kidar other order el dakal gire mamal taimel kandide adakal sa mamal oiti le umra sa balu evolve moriak moratala da order le ngania history ding tialudora el al time tiado el kedmo sois se le blue out of the swell na umal de la watamela luz makadmora al selo urur di el al time nga umbra el waseng arubul urur al akot etot el taga el rubul urur hindi nga umbra waseng tira ka atong tira agire ng ok ya atangak la mortir marngud mauredet agire el focus ti ding el altay makadang tele tayra uredet asi arum te erarat el mengilta amru sel ngar el lakabilmente en servicio el mablu lundi mo kurtira rubulor ora alelak le ngalomra blurir ya yo sang artira kalmokle leng tia tal to lang gadam laringi abaram gatia mal tangal tial usper nga kabilmente gido oror mle municipality mol mo magimla mo kidam le adro billing ya gado usper tial baram gati mangrama do swedel gire abaram gatia tilo daw do del nga kampmal badang liling ul de sila el selayo sangalul dasel mer adro olbir oror ase namo time el gire del gut makling wow do del sa el gire la tora design ma feasibility el lak within 150,000 el gire el say kumbra la say ya step el toward a mangul o gi omul el gire el maru bugula blu el initiative de teger ngil gire di senan lapsing seludo da dimre di nan lapsing to ka ang kloto trele gire ro wil adal mo all taw the sweet todo era yosa, todo era budget. Kada prioritize ita kal sa dal magin makadungulo yan al sela budget lo ya seguida language el mon. Di se da kal bugluasang. Makadunmo mede india, au do da ngarngi. Malangarnging makaranggira sel bol available kadungulo tabdil kut maklil ngo sutrir. Di di sanak malditi. Rugul oro al tama ku umbral baseng. Tirga nga bay tial blo blurir e club tu telele tirga ya merred rablu tirga nga agiril lo ngaseyo ra gobernador el lo makraya ngi daw magumbra lo sisera al tele del ngarngi ay gigi de auror do rule ndi aradel pulwasing kora nga ka auror a club tu telele ngarang arol tir ngarang alir tialablemente git kada supporter tir legumbra se tirga ngoigel gutirga atol yeno to grill dang okle toyel ngurol lo sa en cloud to tele nga gumbra sa adamingil ta adeng dakal sela ibudul no modo do yo ele agabnol bo gumbra ngil toyel akmadengeral adongot cutter adongot el mo groundbreaking tial trunk road primary en lo a minister ko si base girem lo mo do ma dia al suguma ibadul ang program mo mo do ngara ma ablo wala ibadul
Siya message ro. Oy, self lang o saya tigingel ablo. Kama maradra ulo, agiram mga lwal sige de make sure iga amakat mo. Lento ko raw kama magiram lo siga ulo del make sure iga moral sela. Selo ulayo sa mong sel mo. Madik taliri asum ko mo ka benor. Asum ko mangilit. Kamo mga mo kusel bara na magti. Hindi kasi alam lang, bali mo kung mga daw dungulo sila. Basi ito, iti. Ilang, abay, tir, leudas sa disa na, tir amrul. Leu umral, basa, akabilmenta, ngogiwa, sel, principal as yung argi. Asum ka na manal, mongol, ra, klaibela argi. Gigit, lengo banggel, el-alt generation. Adisan, kabay ragmi. Ang lela, kabunot, o lugo makaltangat mo mas kakatial o si yel sources mauulit tel to mo to koy yaw na solve the sweet Moise. El atara. Excuse me. Atara ko tukla. Tukora blur oror el altaima. Tukora youth. Yak bagel wasya kausira gabenor gamle. Gamle disregard ra wasya kapoy pero oror ang kapoy gira ireng kapoy gira. Ayuda di ayuda mo. Mliklo impact na ayuda government order. Ulo ko magmangiltin mo ka benor. Kung makara le gumes rato ko ayuda ra pero order elang ito mal di focus more rato ko sports. Sila boring ya ko ra youth week nga mo maklala bro order rato ko ayuda. Mo nga Halloween mo maklala rato ko order bro. Mo nga Christmas. Adarong le legal tarageng. Wala loy ta ayuda ra bro order. Ulgo magumiltin mo ka benor, how are you going to build a government order mo, focus more on young people? I say, akong daw sa imo ra candidate tel kamamal nga sila incumbent speaker el ang mal madangalil toy eleng obneb suera logro rayu da unda sa sangara kadam gara rule mula ko rayu center rabekala di tora urior le ka orur traurior kudosi grabasyor ke ya ulta sasen waigel molwa youth comes into facet al adrak lokol ara adal ilkuk kukon interested abay domestic nga sa wanan la moringil basyas amyun dice ya close to telela obisera gobernador al loro lo bangera al legislator rabekla olbil ro lengire del dongot mok la galorora agire del remula uror lol tirak ralla lo tobraudo del gire mang aigel el altameng obisera gobernador ulguma te alla omul miska bongol tanga terngi ngire lo ngel ake SPLA malup en adal lokal raklan gadungul lasul sanggel at let's say individual property da kami ngir kama magim kadurura tiagi del mo ngramok te kaning youth mo gegrel el blael enough el dola computer alsin ablul adal atin man so de seya umra el labon altang dinagal sa el interestar adrak lokol hindi gigida adrul ewo adu kida mangal private el owner mo sube eda gel ludo del gim iloy tel mong do spare tiang ditada until en guk mo kem de seludo mergo ka mo malengal mo ranggal ito ko na public land mga do sige togorol yung aray galhang mo sa edel mga do ke SPLA kadumot mag ko ngiring toy akabilment otobrado dulgut makli len to ko na klogol ang da singire del mga tangay gidel other belaro to ko ni gidel nga oro ay gal sports facility rapat kalhang amil got mokra nga ramol ta digire del improve borong meeting offense amla made do deu
Oise. Magandi uduk makarar mo kulil telgib ng oriak moratara. Ang gede odwi. Oise. El odwing mo ngira community. Oise. To spending for other purpose other than to ko na sports. Gigidas agired sabi edel gutmok lumak maltangat na mate alam mo legado ru. Oise. Ay. At tara tokol muru ringi gumda sir other ora amne satisfied ringi tial tokora komisteba. Lo sebela government order kut makya malungil da boringi mrala recycling ma. Mledi komisteba mo uror. Sir om ngara gumda sa sir om governor milgat mo kulman mo ngiluror. El alta me national government amla gilungi sigid urol morngi ray medi. Obam governor na kamakara maintain sige the services sa blue order. At this time mal dia ka karkarngay la blue order. Menditada until I see. kamakara correct ni. Cloud tutelele kida roguil adra blur order mar adra kir order togunir sen kir order. Asel SWM Solid Waste Management self facility gidil ngara. Ase ul magadan nomro ringi. Cloud government el gumbral wasi sel time aleita ambassador Kalebo Otto. Ul tabdir lasang recycling actable water bela. Tara alla al milgat mok cloud tutelele el al time gada benefit. Hindi governor regit. Kada makarang usay gidal misal benefit regidal kira blur. Makado kotel ultob daw del girel gut mukla facility. Yang al tangataleng lo sa edal access a grassroots grant traveler sa Siabal. El al time order kung nasa mla setra presidensya klungel sel grassroots. Ako mralo sa max 100. Lakan ng langar niya 300. Kita adara sa ito order nangilon 1.2 million. Di say gid umalal go mi sell time telul dasra es landfill marabal daw amrayan. Di nga ko umalal was el al time melmutre lang ang dirang talbot hara ko mirki. Kadaguk nga ratemel la COVID-19, makadangal tangat na makadadig ang malmol. Hindi gira ng malmol. Until, nga kaumara sa ado ng sew, rakabalment tergid ng mga tmokra service, ang gira ng mga service, ang gira ng mga selkot at kurabab level. Magida ang lom na nga, wasang mo sa ila, rakabalment tergid, el lumaarap es el tora. Di elang, sel uldas ul kirel sel mlamorngi orior tiang for now le tial el dam site dir under alen settlement yo elen dir national government di dakal sa edal mohara ko mi el al time that's bad lenda ako ta state tergid adakal up to para service kami amadangi sel talbo da harang 50 cents ang $1 sel lang laurel da den wal mergi dam tarbusu but that a service el sabe edel gut mclean morabalo el al timing leng tel transport ako mil mora sel national landfill ada kalbe tuluro ding operation el gire del continue ringi improve ringi malugo mate alo mul maskagi kadam larngi makadam dangli makadam karabu kul mora next level. Oise. Tara dilo tokora government order mang tial tokora la. Ngarngi mlera front page ra egal merkol buil. National government diol total ula national government. Ewan ignore al-ula state government or ngari ala so di ringin di question na kasi ulgum ko mo kamen ngari ara adal to mili al-ula government or ya national government ta ignore ko makara kidam larngi ra yesterday sergit makot tel doru ringi al-ula state or ado tuti saitra
Saitra adra igel. Gida ngal tangatale aleita senator aledui. Atam leogot lul dasolorungi aruling el penalty mo imla. I see. Lengar amo nga ima madeng dar taklo. Ada sel di tomalil mo taharan mo dul tomali. Madimla ka niya gilt maklise masum mla moringi. Yang rama state tergir. Ada kata saitra la kote seya kote dorurni. Madol tutak lengire inti madol tutak la kodol tutak lengan ya citation gitu mlamo. Nakadol tutak ral ulak lo kami mentaling. Ang akmal ngay ko nga ramlengil tato ding imora ko tutlo tutlel. Kidal ata to ni na magkalal at. Bakmat ngay lo sarbatol gidal maklol ata. Talka menter gida structure nga takal sa edro oiti. Yan mo madangali. Lela ka nga state. Any state government dan sa emrulya lumil mo mga ira nasyonal. Siya nga la constitutional gid. May gigita bebir lengteal del drul aluud a state. Hindi kaul nga state o lakam site, lakam pursuing tanggil mo da national government nga di alulol tao. Di state lakam site. Ang mga amol tutak ka ka. Kota state tama Ada. mamilsi. Kaya kita amam. Kami lato malyala. Girem mo. Ding say state national lang aringi malsu ko mga adal til malyala tial nga derak amle one time amle lani amoritorio ang luula permanent luula state order conservation hindi nga raw uela tial balwat eraat akut mo kiltir ka bulis hindi sige alakal gid el state site. Hindi kasi edro tutak. Kulo tutak nga jurisdiction gid alula na sa mga. I see. Mangklaw tuteleng. At so mga ni alut gid mo. I see. Hindi ka kora mla akong daso sige kora mle administrative matter na kabulmento oriol gid el tatsleng. Elan so kal gid el mura much bigger issue. Kabulmento oriora el all time ang agyak me de local miltono el displaced. Sel kot bring el tokora blul at sel laglu trok la drang aklem. Ya dia kal tokor el ang tiam ak medle with the ram ayra. Betil gal ada awal refugee ngara al sela blul ore. Ulgum bagil tel mo ka benor. Makara omsol sel. Kita mlaringi tiayo ela abang aringi kedam lo labang aringi el monday hali dito nga for example nga ngara to kuni ngarbe etul madabor ngarbo dala lo udra blur bela asin state orek raigal klalo until such time mo ko regrile mo lutul mo rakabli el rightful owner kya aringi luud ginamrur ngil merel abay close to telela sa kote nga history tenga saka at boring at the borsel I get lisra tul hali dunga tul for example even a lisra ngarbor a SPLA complementary git a gilt mokla agreemental mortir mara adamo tiada kal excuse hindi agreemental ngaringi el gumbralo sa a complementary git a gilt mok igilol tirak ma adel may atungul mo atul laigel betokol lisra ngatul laigel blel sapti bay ilmorar ngalgif tirgel Augusto ras nga ba ngiray bakas ngira maat kamay galaw tewid Pabili. yes tirgel guk le other sel time magklolat ay gebla sa tibay del morar ngalgif mabliri ram mlaoy tap to lo del gide di agreemental tiram le sana mal clear bak madangeng to kasi yang alam dimlak mga list payment ng maloar. Nguldaso. El away klo to telase. Ngaranga sabiel. O lukumat at te alam meranga ka. Ako te tel to kaya adungul mo ratul ngirip ka. El altame al kita gila del mal mo practical.
Angarip ka lang ngani montar adalong uli. Ngaringi luudar adar bela. Natal daw spe ringi. Matiang aulas ulkinun sa olbir odolas kalam kara ngel eminento men luulak pul government. Pulia luud. Mga luud il dolo da kadam hindi da kalengalak raklo la. Hindi lo unfortunately hindi malakabol to ko ise hindi ngaringi. Sabihin naman di se umra se last resort. Sabihin la government rigid ruli. Di ado agirel mortirgal. Met muar leng ang irip kala atara ngar nga tiip. Arungkul ngar beera. Di baram lanar adra kabli. Ako ta ado ale tial to ko lumuul tangaring yar buk nga at tial kabli lunda siyaw lasalwasay. Kumiwin da bom parte taktur lila. May gal agreement kami di mol. Selmol merek nguk no merek. Munte lil guk Kumiwin. ada. Kumiwin Tira sa lesi ada. Oo. Hindi government order o mantri. Yung artel to ko. Ang cloud to tele lang that's well government order so is willing. Kadugok selta ang government order agirel smik rolele selta to ya ta kabol lomal aswari nga ti ako tamiringil to ko. Meringil obom bolore radalang akler. Alge kadai malklaw. Al adal teelil mati iloy taw dudilgut muklaw ngilblay. El altamet almangan. Ya ako tilmew de sodas. Government order mo aray ka. Hindi ka nga to order to clear adra kabdi. Maulak mo mention na eminento mena guk nga kasi prior to that take aludo nga udo din malo ara iskol medel ititrir akloklela kabli. Same goes to tiul ngarbeet mangarbodel. Although mo escrow. Yes, mangarget. Wala ya mon sa ngarngi. Nga ko kami sa settle tile. Ulgo mate al obas ka sa edruli. Giredruli mudaw da dungul sa asay. May mo mangarget. Wala mo na ngarngi. Masel mo do until sa mo ko trigklat ko weathering. Okay, tiagi. Ling ako tel imol to ko el giredruli el altan. Lagi dang altan at national government tangani audo del blal ngael access el grant displacement. Di displacement taul makrol am tadir ngon na si. Kung mamagyo ng sutir ka sa mga abli di. Le altan ako tinbera tulu. Gilid ng maruring. Wala ko matial o miska kasi. Hala, gawin tial beluwadro order. Tial beluwad di kabursan na, almutil ang alakling. Kamamamil nga rin, alamaya, kabursan na sa amus. Wabot tila, dimle. Watak lungit. Kamamang nga rin, agiwar, mga matakaburs. Elang, o mga rin, agiwar, akabursan, di nga rabitar ako. May gagina ba pina to el SBL order girel gutmok olo ma obisa ka banora girel take ralit lingo bangela state legislature close to telen a national government ada SMLOIT le national government ta ulak tuloy say infrastructure ang alela close government primary secondary road sewer PPUC historical preservation. Aige EQPB. Aige kloklel tel government tergit. Mugid mo daw klal ring. Hindi la ka bora aige nga ka udeswek ya ko maring to kaya say. Hindi kal sa ML el combatra global warming, rising tide. Magudi umering. A state ta amoy girel ut magclear ul EIS whichever that requires. Maadal sel lentora displacement nga niya grant tiagir government tiagir other seal mo program ay gagir at telang 100 lakh bon also be illegal ludo del access tirgal maadal mo kado orabli lakmal dom nasurablil legalmente tergit amlang seludor lagedi ma expense lagedi maadal mo malalon also mong ibig that be
Yang malalon dum sa sotyalli. Din da sa MLD umel reclaim ra ba sa kaburs. MRA dia ka suwer. Ngaka sige da imra toil. Ilda ka accept Ilda ringi prepare to. ringi. Yes. Okay, Lalu utmok laigal. halik clear question na kalau bangil tila. Dengar niya issue luas makadamo di sirgi dara government order. Yam lam title mo property na government. Ikiringil 50 years sa damat, hindi ka kloklela kadana pelon at gida marohuy, hindi ka kloklela government. Ngaraw do siyam girelse. Akung ay ulak ak tilira wala sa tirgal mga kadala ngariya malungilo da solotaw. Kita ngariya neighbor gida kwa makudren sira tanga former speaker Rudim Atel recent engul to da lasra rent to own to akong das wenda kal hitro laso ding atigil ngul mo da swel da kal da swel di ya das wel gire da lomes ermengs ya sebe da kadruli ding ay ga aadam mo sebe el madangel wase ngak nahara ortian la mogin kalebla nga lakersen tanda kal si elmo cloud to tele sea sebe edeling dakal Legadam la rulira temedal nangarngi. I exchange sa public land and ma private. Asabel. Ditial public. Agiredal mo mesringi. Evangela Olvira. State. Ma KSPLA. Otro ko klagegi del toil akakmal. I couldn't agree more. Din nga tal de borngil teletay. And ti agit lang walon mga naharalon or kaw. Alisir ka, mga kakaliksal na ng boto kakar. Lilungil ba ibo ko? Ang nasingul laswil, sa el dismissing, kada ba iba sa kadam karang liauror, ekut makli. Maadal mailing ba esel. Kaya, yuela, nga niya tokoil ba kusao da nga toward end of program, mal mga talgong laswil nga RM sel da borise. Okay, last issue. Two more subject sa katatat sa continuation ritual dolo ko ringi nga ngari other member ringi instant happiness every Christmas yagi raise a fund di olmo siya orar mo po so it breaks my heart and momengel was there other order ang ngari nga percentage ringi below average aklangat ulo ko kumaka benor kumaka ulit sa outer mo dito gidin mo abul mga pandemic COVID-19. Kita mengel wasing. Abelura merigel ultob dia kadangal tangat. Ultob da stimulus. El girel el kadangal tangat makadam lo subiin. WIOA atmo. Makategi daw deswe. Emlegi red ruli. Almenter oror ledey tangarngi. Ega abay meringilan mo nga sa day tangarin di nakadospe. Leng tetelang nga ka umara sal mo bato ka adal tirak kir oryor. Whether ka senkyor oryor di nga ka umara sa sil lam oy tak lang aragal nga oryor na mo adal oryor. Tirakal bato ka nga leged na private. El altamen. Akso baka mo ka PPR yoel al close. Ending tirgel ngal saal merdi baklo magekre daw through WIOA ngaram dakal sabi el kabelmen tirgit gire ruli el altan instead let's call it supplemental stimulus whichever that may 200 talat 300 akot tirgay kita adululu lilak morti kabelmen tirgit ortobedi lewdo da ngari ude ngari ude de kita dakal se edul sewra aklangara because that affect aklangara altang kelo ngel antirni angorngi ngbaleng abaraks atogen ngi ay kita igel mel toya 200 250 got to trail at this time. Ito sa edulil morar, tirgal ang mga laer. Uta operators.
Tirgay men det all da lengaran ta okya ge. Makanal pa rin gute. Di sila nga riya kamildil. Balilyo ngyaur. Nor nga tele lang ang leng moringi en to. Tiro makal. Pataka ibri mo amo. Leng ngudaw hindi ka at makarangel adal nan ya ang clean na mawal. Right ng mo makanal supplementara. Nung sir adal clean. Ay kita immediate semles el state order gidin gut maklil morat. Mang aygal to at nakalakal sa beeder mo is how you prioritize aygal to. Kadamlaring mang sa edel mo aygal to el benefit rak langara. El al timing this is not something el aklol am tergid meringilap tur el alno setak tarahen. Bukuk sa el state tergid nang suti tegal adal ken order. Again, supplemental stimulus. Tel mo di ka lulubong ni wal club gul to ko ilgiden masadring iya. Akabalmente oror el al time. Mlor murton mo maning awdo dol morur tra kabalmente. Ulgum kamil tel mo kabenor ang makarang stimulated economy oror di ka mo maling awdo. Malo ba mo maling awdo wala man makar. I see. Yesterday siguro nila kalawdo na din nakatal doon ng awdo dala kadorur tra ka. Ateal umul olgum ko mas kakateal hindi agitemil ko hosan di nga katalgi bilong sila I think I'm more practical at or tell awdo. Ako maral ba sendia ka mo lang awdo lekan nam sala kabelmente dito tel kabelmente dito. Hindi ka mo lang awdo dal operator kabelmente. Asa most losing luldaso. El tiyaw mo man ka, mo lang na awdo 20 million, 5 million, lorustra operation. Hindi talbo yung erubilo ka mo ko din, mo da awdo. Ngam, madaelan. Mo hararalo. Ngaralel. Kita, amil sangra, kadamlaring yoela. Lay former Governor Gimons, ang ilo, ulbira kalulaw am sa 2 million ang authority. Yung mga 500,000 na NDVP. Ulabang ngalela ang ngayon ulbil, kabalmenta haraw rin din. Ilul mo kadoor rin kalbil din. Di mo lang kalurur tra kabalmenta. Bazet tergid seltan, akmed lang 1 million, 4 million. Versus Israel al-Tan. Sira kutang ani ba maring 15 million adrutin. Makoting kumagara realign prioritize sa igal tel operation lang ada kung maral singil milang awdodon mo. Ang ngerong awdodol gilil sel percentage sa jellyfish sadir gamde rabang kakuha. System lang nga ngil ento ko rabangi. Ngaram na kamu selo yang el collateral ngim nga loan el fully secured malanga no interest. No, igeta ka doli legal to ka factual information. Umulalo ng igal FTIC gili nga niya prime rate route. Tilal percent up. Makot ay interest ta gili. Yaw daw the last day. Hindi ka malusan. Mung mo atter na operation or ka budget til gili le prioritize gili loan payment. Ding ay kita sa mokl. Ding ka sa ding hotel or ta ka mental what's there to operate ling nga ka umisin ngi yoel wasa hotel tira ng haringi ngaringi u tel to ko rafir alba amlan niya ang revenue ra state rigi ngaraman dia ka the west ay akso ka nung ka di iloy taike Maseral spirgi na COVID-19 zero nakakuk sige da to ko ra or tela kabelmenta hindi kal sa emil ngaringi M8 multi ringel bes cloalosis. I think it's wrong. That's not an appropriate way to run the ulang sewel lorurtra operation. Vision na kada kalway say. Leng
Akabalmente rigidra orora u eral bornya diving fee a se olelengal Rock Island fee. Sel diving fee paldim lora divers. Enyang ari alis ari akora labartak lam lamodia. There's an array of fees ira kabelmente rigid lu ultal kabelmente ari rurt. Enya mornya el ang kutangal tangat le klangang udangan nani aligid asilis berasarsa. That was a lesson in legid rigid mutmok ligid wa el alta. En legang adi wal natural disaster. Ya ka adan bedengel wasen dugro. Di el alta min ado sad rigid say di ulgum rigid maklid el girel say el waigel laikat tingeme yoro omlan kadam gara tiel percentage as jellyfish was for rainy days. I got rainy days. Again, I'll with the global, climate change. Hindi ka mo tingnan masang mo niya ulo ay nga. Di sige ako para sangar alela mo kabernor a prioritize egut mutil gile laklugo. Hindi ka di mo multo ira imo masel spirigi da COVID-19 ela. The more. Nga ba yung aring source? Aloy. Waise. Yakam sulang iyo si ngaringa ako na di the swim igire kung dasu mo club gul to ko ka meto ra bla tats kam guk mo tia o singe belgire la pada yesterday sergi dagi la kal meruringi eli yo le metan chobira dala ngora makkidra da magekre adi imol tial gere yo elam dena serak Q&A serak ko agotul messenga oluma camera gere ging tial ngere gadin man ne sokal gere was appropriate for me as a candidate klola ngrarulaw telgim mongot tirkal di segid tial el eli ne tanjo vira dala kami kage ngoy ka kan marak ke garil bu ke wala mga kagumese kadangal tangatal kamiu kira ado oro to ni senkyo ako mara setya ngal tangat kum ngal tangatal nga ka immortal taimela endi akmla at eleng nari cell generation el kamagi sara tutaw ngari imol is an old Asian saying iliwi rin sira kung tele ng aroma. El wasing omal you're hungry only when your mom think you're hungry. Si selki blaringi lagi magiging. Aklangar amaring etem lama pautra aklangar kamongar. Maltan dimlak algiril. Emla mongal. Akna bongal ka ma algalat ito elak kalblay itinggal klorde lagim da emla mo grandchild akmla mo mdengel wasing kala dogera nagel wasom sore beklangara ham namot expectation namot di gagi da baby rat ko el gulum das wile argi ka ngarse el al time kadam lamo ngal kadam lamo and I will call this a new generation initiative. I say this le tiang ada kadil girelak mo nga leng affect rar magigirela el al time ay gayo era ko to bra skura no nya tele markel bela mora skulet akme etial to el brain drain atia ureng singil to makot le wulura nason treasury uren siya makaral brainer ka drain ma as well para kabus amo tap to tele ding el al time magigirel ad amla mo da ka sense of hope perti naka malol turu mio lingito kasi memo mesra you see that seal number 3 number ringi na marami senkul a chance to give you hope as a younger citizen of Telblur Oro
Ara ulmat mo relocate. Ngarat. Lel al time el tang ngaria adel kelo mangel antiringi ang goringi. Dirigel ngaria lel haraw ang rigel basic at ora aklangargi. Hindi because they eventually lost hope in being adel namoklo adel adakal menghita de kelo muntiri adrabli. Din dakal menghita of sa te el moileak. Mengarngi ilileak le omgrora dal kle molding rar adrabli. Mo subelang masang lang left and right. Molem lo lang sir adalan ndamal lo da siya ngomti ratile tingila adra sa ngomti atila adala maramasa. Di kita baby ratoel aku umra na single new generation ada kadil giriran. If it be the younger generation a paper role del maklola hindi na role del mo olelak law da sa mo dange mo eventually can understand that tial letting go rar ngalaget. Hindi kam let ko ng argem mo marigel. Game let kom sa aldio madangel wasending hindi ngarte. Kada kaso sa weekend at adu kay nga sera rogulto. So this new generation initiative ako maral wasing gay yamaw aleleng alang bali we'll never get. We'll never know. Di ko mesringi luldaswel podada ka makli leng ako te nakabebi na tame yoeleng ako tercera digo do loreng akwas olo mga niya akabil meta da sa LD hara ticket ang idila mga niya do el person la pas kami 20 sa alam redi ako para kwam ngari di marakwam ngari lero Sunday may nga umaral was si Sil tal October ako tingin mo misra adradim oreng sa lim di tirang mo mnel was ang mga rak club galela balwadar bela to huni orior tial balwadar orior nga ka malmol malo mara elwase nga awol makadamlo ay UNESCO is because of the bountiful ice tial tiang later gidra ali di ola kam bom appreciating la kam understanding na sa mga continuing the new generation ada ka bol understanding mong moray krel belaw eloger ngil wasang mal mga rabal na menda kalotan di obo mo ngel tang rulang mo dakal samal mo to di dakal sa ela a state gida provide that new generation initiative and hope morang ya sakalat kagalat lomda swim lam tigra ureden makara sabe el mania ul mang mesois ba gigit el to rent to own el toy ding parliamentary gida take it lead we have to take the initiative but I call it new generation initiative and cloud to tell if it be arangal get amo partner ngi ito mo partner ngi wala gida ba itong okle di gida lobo tanong ito mo appreciate lang dakal ding altaw no mesengil but rose ding to me it can be done. What's important is you need to prioritize ngul mo tra priority ra ato ko lang rin yang kaman sa uli yosi akong dasal wase experience ra ako singi melgirela next administration ma future of Rule Aurora has been delivered. Pero kung ada di madingi. Adi so duli asing and I told the ayosara o si to sell the to sigra adel mo tergid mo madingel wasing who is this guy? Bakti Yoshita ka sell the label ring hindi ka din siya di wase Yoshita ka label mo si Adatsi. Ya malalam de tara ko
do dang lera adar belaw ra klagargik krengi nam gekarel to gel gargik kra gargik kra klogum da so Mr. Adatsi kotel gargik kra gegre mak pacer sa igi delenga ka member atula de delil I see. el asel mduro ase tirgat tangaraga to ase tirgat tula de delil Leng, it's a generation of humanity. Mak madengel wa segal toil tuab darangarem o singem gelera bulur oreora ulumura dalang acclaim ra kegren meklom ka understand ringi. E plus ang mlamo telang 16 years in legislator, 14. 14 years in legislator, 12 years in governor, that's more than enough for retire. I see. Di because yung lasa higi the klumaria de gargaum telo sa ngemen. Lugum ta sa natin ora giril. Bobla karon din lomtap. Ekdo si kara adal mo travel mentrigit for the next 4 years. Some tel nga rin ang some Alex and some Ayos and some Alan and some Jennifer, that's up to you. Diesel mertiang otodia. Will the swim will girela future of Aurora is the most important. Bari nga sulem mas emlom tera TMC kada mertial program nguk pas eml ma tay kikidil sil traman le urung ulam marbi mertial bla uspera 1 hour pebulatev ikum do ulmor other row. I think we did that mang agi bari nga sulem mas emlom uspera kam di era abo bakas musum kwase Yosi Adatsi number 3 Yasenkyo September 28 el Almer Tuesday Kadilo ay kidrap truth. Di era bo dakas busum ang aniya maldi statement rangak. Makuspe tiyang iyo siduli. Ngariya Senator Aguam, Senator Tina Munia Barnes. Ang game the speaker Aguam bertiyan no mereka. Tur beraka metro Aguam. Abgor dangara 12 years ago, ang blue honorary citizen of Blue Bella. By resolution of the Congress. Kaya idilis ba? Kaya ilas mail nga Arizona, tangara Arizona, nga lang test program. Accidental imol family. Mang nga ospital, diakal life threatening, akti hospital yun, material time, may orgitra tigero ula adrbelaw, matangali at tinam, Senator Barnes, maluluul girel. Sel ko klangariang eler rablu rakwam entar tirgel senator dial mga osngel giri other belaw rather ang clear maklung yun laklangar tirablu rakwam si alas ter messenger ko mga ko omtir arbi ra TMC tial TV station emre nga suliura tial tachiga maderngel musbed ada do gid makandidate mo na or abdul olor Yosi Adatsi secure September 28 tiak do bes aklung yun olor depender all asip September 28. Kuman sulam be igang, siya to sa program. Sulam